ali stvarno hvala vam, stvarno ste izuzetni. Kao što vidite, pacijenti ne vole da pokazuju bezubu vilicu, čak i nama zubarima, što je razumljivo. Srećom, sve to i estetski problem i funkcionalni jednostavno se rešava implantima. Ovde vidimo Zorana sa privremenim radom. 3 meseca kasnije dobija se stalni All-on-6 rad i odmah je primetna razlika u belini u odnosu na privremeni rad. Zubi su keramički, konstrukcija ispod je titanijumska, a sve leži na 6 implanata po vilici. Kada pacijenti dobiju stalni All-on-6 rad, obično su u šoku jer očekuju da će udobnost biti na nivou privremenog, a u stvari je osjećaj još bolji. Kako ste podneli, imali ste vi sada razliku u nošenju privremenog rada koji je plastični i sada rad keramički koji je definitivni? Pa ovo 24 sata kako nosim, velika razlika. Prvo u pričanju, onda sam profuram po neku reč, šapućem, a ovo je već dosta komfortnije. Ovo je već